Om Swastiastu. Idedani sani wangyang titiang, pamekas nyani alit-alit makasami sani tresna sihin titiang. Asapuna pigatra, ainggi dumogi kena rahayu sunara sami, ring jero kriya miwah juri suan-suan. Ring rahina sani becik puniki, titiang niwayan sumantari, penyuluh basa Bali sani pole amongan ring kelurahan Sesetan, jagi ngiringan alit-alit makasami, ri sejroning pepelajahan basa Bali, nganinin indik panureksan Hidarta. Ini alit-alit makasami, sani mangkin, durus biar sayang video-video selanjutnya. Idedani sani wangyang titiang, materi ring rahina puniki inggih punika panureksan Pidarta. Mungwing ketujon pepelajahan rahina puniki inggih punika alit-alit lan warga uning tekening panureksan risi jroning Pidarta basa Bali. Enigma Pidarta sampun kemanggehang dados bantang lomba inggian ring Porsenijar Kota Denpasar, Porsenijar Provinsi Bali, Utsawa Mapidarta miwah ring Pesta Kesenian Bali Nyabran Warsa. Taler sering kelombayang ring lembaga adat lan dinas tiosan. Antuka punika sampun wenten geguat pastike rikalaning nureksain lomba Pidarta. Saneka tureksain inggih punika saneka pertama pengolahan tema. Pidarta sane kebaktayang mangda manut ring tema sane sampun kejantenang antuk lembaga sane ngwentenang pidabdab lomba. Iri ketaler katureksain indik kepatutan format teks pidartani. Sane keping kalih penguasaan materi. Sane katureksa irike indik asapunapi pamidarta nguesayang tetuek daging pidartan nyane antar salwir sane kebaosang saking pengawit rauh ke pemuput. Kaping 3 bahasa. Sane rumasuk panureksan bahasa ri lomba Mapidarta luwiripun indik suara utawi vokal, kepatutan ucapan utawi lafal, pemilihan kruna utawi diksi, kelenggutan wirama utawi lagu ucapan, punggelan utawi jeda miwah intonasi, selantur nyani anggah ungguhing basa. Sane keping 4 inggih punika penampilan. Sane katureksa ring penampilan minekadi wiraga utawi bahasa tubuh, wirasa utawi penghayatan, semita utawi mimik raut wajah, selantur nyani leliat utawi pandangan, miwah busana utawi pakaian adat Madya. Inggih selantur nyani sane kaping 5 amanat. Amanat utawi pesan inggih punika tetuek daging Pidarta sane meled keanggen piteket sane mawiguna ring sang sane mirengan. Inggih idedani sane waniyang titiang pamekasnya nih alit-alit makasami punika iwau materi nganinin indik panureksan Pidarta basa Bali. Mogi-mogi wenten pikenah nyani. Nenten lali titiang lungsur gengrena pengampura terade wenten keiwangan titiang rikalang wadar materi iwau. Ini alit-alit makasami sani mangkin miring sarang-sarang jaga lan lestariang basa Bali duwene melarapan untuk membebasan basa Bali ring jero soang-soang. Inggih mata usananing atur ikutan titiang untuk ngaturan parang santi. Om Santi 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 Om.